babu en faslun kat dambugal aranangal faslun nayabon no yewta en al imanu fi gomdingol bi asma'ihi inde makko den kanko Allah ta'ala to don wa sifati e sifaji makko din e andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo mari inde capande jeenayi ko holla den kon himo mari kadi sifaji yu'minul muslimu juldon o gomdinay bima lillahi konko wodani Allah ta'ala towdo min asma'in immorde inde husna moƴƴe labade de o handi e mum wa sifatin e sifaji uluya towudi wala yushriku hara o kafidale ghayrahu ko hina Allah ta'ala towdon fiha e nder majje bimana hara noddirali de goddo hara o siforali kadi sifaji din goddo wala yata'awwaluha hara o sansalidi wala yata'awwaluha bima'ana hara o firali inde makko den e sifaji makko din fayu'attiluha sakko buldina alegoy sakko o sansa wala yushabbihuha hara o nandintinali sifaji Allah din bi sifatil muhaddisin e sifaji fuddabe ben c'est-à-dire sifaji tagabe ben fayukayyifuha sakko mbadinadi aw yumathiluha ma o yerinadi wadhalika don muhalun ko hunde tawde ko impossible wawata wonde mi mana sifa Allah e sifa goddo wawata wonde goto muhal ko gasata ko do wete muhal fa huwa kanko Allah fa huwa kanko neddo juldon gomdindon innama yuthbitu lillahi andu ko tabintinanta Allah ta'ala to don ma athbata li nafsi ko konko Allah o tabintinani hore makko wa athbata lahu tabintinani mo rasuluhu ne laado makko minal asma'i murde inde wa sifati sifaji wayanfi uriwa itta anhu e Allah ta'ala to don ma nafahu konko Allah riwi itti an nafsi e hurimu wa nafahu riwi itti kadi anhu e gaay makko rasuluhu ne laado makko min kulli aibin immorde kala aibe wa naqsun e duitagol ijmalan kamobondiral wa tafsilan e ka sendindirgol wadhalika dun non ko famorta moƴƴa lil adillati naqliya ko sabu dalilaji gadi ka alquran e ka sunna wal aqliya e ittadi tun ka haqqille al atiyati araydi dodi al adillatu naqliya awalan ikhbaruhu ta'ala humpatugol mo kanko Allah bi nafsi fi hore makko tege an asma'ihi fi dedo inde makko sifati sifaji makko ido qala ta'ala tumande kanko Allah tedo don o dali kun yo walillahi ko Allah wadan al asma'ul husna inde moƴƴeden fad'uuhu biha noddiremode wadaru alladhina terto don ben yulhiduna wombe o nyaade fi asma'ihi ender inde makko dem sayuju sawna araybe yobe makano konko belati ya'maluna hibe golla وقال سبحانه قلوا ادعوا الله ندر الله أو ادعوا الرحمن ما ندرون الله رحمن ندرهم الله ما ندرهم رحمن ما ندرهم دندا أيما تدعوا كلا كن ندرون الله فله نودن والأسماء الحسنى إن دمو وصف نفسه أصفه إهور مكو بأن وندكان كما وصف نفسه وان أصفه إهور مكو بأن وندكان كو سميع كونانو بصير كو يو دائما ندير ده سميع دائما ندير ده بصير أصفه إهور مكو وعليم كو أندو حكيم كو نينيو وقوي كو دلندو عزيز كو تدو ولطيف كو نويدو خبير كو همبتيدو وشكور كو يتنيدو حليم كو منيدو وغفور كو يافتودو رحيم كو يرمتيدو مدو فوكو إنده مكو awakadi ko inde makko yaadude sifaji makko kadi musifori yafagol musifori yurmegol wa annahu no kanko Allah kallama Musa o yewtide ande Musa takliman kongudi mi mana himo sifori wowlugol legoy wa annahu kanko istawa fotondiri ala arshi ka hore arshi makko mi mana himo sifondiri fotondirgol wa annahu kanko Allah khalaqa bi yadayhi o tagiri juude makko den alegoy holli Allah hino mari juude kono attention wiuden kab dambugal aranal to ka fuddode dambugal gal kanko neddo juldon wala ta awwaluha o firata inde Allah den e sifaji Allah den fayu abtilu asakko o boldinadi wala yushabbihuha o nandintintadi bi sifatil muhaddisin e sifaji tagorene fi Allah tagiri juude mun den na yajibo juude makko den harano waywa juude Abdullah kala den na yana bu hakkille ma den ton wanno kanko Allah yuhibbul muslimin mo yidi mo jubben ja kanko kadi mo yida waradi aweltori anil mu'minina gaay gomni mebe jahi mo welto ila ghairi dhalika fade hako hinado min sifati dhatiyya immorde sifaji makko dhati yankoji wal fi'liya sifaji golle yankoji kama ji'ihi wano aroygol makko kanko Allah ta'ala
ya Allah no ara ko honno ardata wana ya tef haqqille ma den hewta de tenata de anda wa nuzulihi jippagol makko ko honno jipporta ka asama o araka dargal wata ya tefo ko honno jipporta wa itiyanihi argol makko mimma anzalahu yoga e ko jippini dum fi kitabi e der deftere makko den wa nataqa bihi yutidum rasuluhu nelaado makko on sallallahu alaihi wasallam ثانيا إخبار رسوله هم بتقول نلاد مكون صلى الله عليه وسلم بذلك دي بيجي فيما ورد فيكم كجولي وصح سل عنه كجت مكان كنلاد من أخبار إمر خبروج صحيحة سلودي وأحاديث يوتريج صريحة سلودي كقوله صلى الله عليه وسلم ونلاد الله ماكري يضحك الله الله نجل إلى رجلين فادي وربديدو يقتل أحدهما الآخر بورا أويا kilahuma bedido kala no yadkhul jannata benata al janna wona faale addugol gissawn dum do addira ko fi andingol en Allah no jala kono konno jalirta wona ya do nandintin jalede makko e jalede Abdullah kala wa qawlihi e ma ko mabbe kambe ne laado la yazalu jahannam yita jahannama nge accata yulga fiha heferabe no buge e magge heferabe no buge e magge وهيارتا كانغه تقول هنген هل من مزيد تما بوغاو غلاندو انمي هارال اسكن ودي كو بيديره حتى الان يدون عند الله سبحانه وتعالى هنا هودي القران هم اني لا امل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين مهبنا يت جهنم gon ko benge declarange heewi say koy fodore makko de timmo hande kadi hatta yada hakan ko Allah o wada rabbul hatta yada ha wada rabbul izzati jontiddungal don fi ander magge rijulahu koyngal makko ngal e yo jalla no mari koyngal wa fi riwayat naare fella go gadama ho teppere makko den jakay mo mari teppere fayanzawi on say non nge nyubondira baadu ha yoga magge ila baadin faade yoga fatagul ngen qattu e aw hawri mi heewi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma kunna lado yanzilu rabbuna koni yo jomi men no jippo ila sama'i dunya haka asama hikkido aduna on do kulla laylatin kala jemma hina yabqatu mande heddi sulusul laylil akhir tatabal jemma sakki torangal be mana à partir de 3h du matin fayaqulu ta kanko Allah modala man yad'uni ko hombo toroto lan ko hombo noddata lan fastajibu lahu minotomo mido fala notade kono mi hebali ko noddala man yasaluni ko mboni ko toroto lan fa ataitu mi okramu ko mi mari konno libi mido mapi kami wada mido jibodi e mum pilasi no lelliri lan kono mi okkorta si wona torido man yastaghfiruni kombo insinoto ka ambakkatuji mundi fa ghafara lahu mi yafom dari an akhi dari an bandirawo an sonnajo an musiddo an gorko o lerka Allah yebi juude den hino ngormo ya toromo okkore hida feƴƴi wali dani asikkay ala ko ma porda lerka o jippi o iwi ka arsi makko o yawtidi kammuli jeego kala o ari haka jeedada bu hikkingo adna gun do mi mana haray sonditida o nanay himo lando ko hombo ya fotolan kombo torotola ya fuyemi ya fomo hida feƴƴi wali dani a innay amara bakkatu tawa ala ko fotata e ma bakkatu hida buri fow bakkatu hida feƴƴi wali dani hida hira wattu yili wa qawlihi e ma ko nelado lillahi koni yo ko Allah ashaddu farahan burata sattude weltare bi tawbati abidi fi tububu e jiyaado makko min ahadikum di goddo e mon birahidati so di battateri makko ni den andi on qissa hino ton on riwaya hino juuti en addata on qissa don fo mi mana nafoore addugol ndo ko andingol en tun e jaka Allah hino welto الحديث هكا ديسون هادي دون يي ولا نالكا الحديث هكا ديسون هادي دون on nodda numéro téléphone ji din 668 et afwan et 628 60 5309 madon 657 60 5309 madon 631 60 5309 madon 601 60 5309 wawen addude hadise mo be timminanali en do on inshallah wawen addude mo no timmiri humpa do no daydo wa qawlihi lil jariya e ma ko ne laado fi o do kordo ne laado ma ki an o kordo ayna Allah konta Allah woni fa qalat o inni fi sama Allah no kasama bala be maki ana man ko mi woni hombo qalat ni anta rasulullah bala ne laado ma kani e pullo on don be make ate garin din onani fa inna mu'mina o do ko gomdin do duwa ka kurkede
وقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض الله تم يلي يوم القيامة يند دارنغال ويتوي السماء وتغير أسمان بيمين يونغو مكو نيامو الله نمر جودة الله نواي تغودة الله نمر نيامو أي ثم يقول رفتو إن أنا الملك كميوني لاندون أين ملوك الأرض كنتم لامنو بليدي دين والله فرعون لامنو دوب إتمنى يكون أنغتتا وفالة متودك ليدي annabi Sulaiman laami ke anna fo laami hendundum o laamodi le kadi no mojjiri kono presento ta ko wiya komi wona fere ma wi'etedo Obama wona fere ma wi'etedo president Lagine wona fere ma wi'etedo president nokkugo yo lambe ben wattu hakkil be su ko be huwa be anda di dekreji mabbe fo mudum ko vérifiyoteedi derol nyande dargal be anda di signatirji mabbe fo ko vérifiyote dum goto nyande dargal be anda ko be natata be inna hibe wadde wiklo wata journalist natu be anda dum fo ko fenni noyte nyande dargal salisan iqraru salafi salih irritagol fejjube mojjube min as-sahaba imurde sahaba wa tabi'ina e fejjube ben wal a'immatil arba'a hore ben nay radiyallahu anhum ya allah wala be ajma'ina be dendangal bi sifatillahi ta'ala fi sifaji allah din wa adam e wasegol ta'wilihim sansugol mabbe firugol mabbe laha wonande sifaji din aw raddiha ma ruttugol sifaji din aw ikhrajiha ma yaltingol di an zahiriha gaayno di feñirino bi mana haranano di feñirino falam yathbit tabitali anna sahabiyan wonde no sahabajo wahidan hay e goto ta'awwala o firi sifatan sifa min sifatillahi morde sifaji Allah din aw raddaha ma uruttimo aw qala ma o wi'i fiha ender sifa on inna zahiraha koni ande ko feñi ko e makko ghayra muradin wona dum ko fanda ko abadan dum wadal bal ko ni kanu be lati ke be fop yu'minuna hibe gomdini bi madululiha ko dum woni wondude e dalilaji majji kanji sifaji din e kanje inde den wa yahmilunaha hibe rondi inde den e sifaji din ala zahiriha no feñirino bi mana hibe jabiri no feñirino wam kam ya'lamuna hibe andi anna sifatillahi ta'ala wonno sifaji Allah din laysat ka sifatil muhaddisin wa ali wa sifaji tagore de min khalqi imorde tagore makko ne Allah no mari jungo Abdullah kala no mari jungo kambe be wala dum ton simple hibe felliti judde wona gotum وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى سيده من الإمام مالك لندام عن قولي عز وجل كالله دالي دون مجانا يندقو كمجلس مكو وهيوتيو آية كسورة طه الرحمن على العرش استوى الله نفوتو نيرك أسام مكو كأرسي مكو أنسماتي وبين إنه إمام مالك من ماري لندال دون وعندي وبين لاندو تكدوا لاندده كدوا كلاندده كونو الله فوتو نيري فقال ويمو هي al-istiwa'u ma'lumun hunde kare no foto ndiri ko anda dum Abdullah kala no jodi kawre tapi no anda minajul muslim hino wallina kawre tapi hino anda ko honno walori wal kayf amma non ko honno alla woniri to majhulun ko majjadu nane uri wa su'alu anhu bid'a landa gol dum ko bid'a ngal landa no ka fendo ne lado e riwaya go o watte don fakhrujuhu min majlisi yaltinemo iton ka majlisi an do tode هم فاهمين. وكان الإمام الشافعي لاتي إمام الشافعي رحمه الله يقول ما كاينو آمنت بالله من مقوم ديني الله وبما جاء كلا قارئ أن الله يوريك الله على مراد الله إدو فاندون دي الله وآمنت مقوم ديني برسول الله نلاد الله وبما جاء كلا قارئ الرسول الله قاي نلاد الله على مراد رسول الله إدو فاندون دي نلاد الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لاتي أولو إمام أهل السنة والجماعة يقول كان كريم ما كانوا في مثل قول الرسول صفة ما كجين الله صلى الله عليه وسلم وند إن الله أن الله ينزل وجيبته إلى سماء الدنيا هكا سماء كيد أدنى عنده وإن الله أن الله يرى أويته يوم القيامة يند دارنغال كونو مسيب بجول بدون دون كوينن غمدي بنتون كوينن ناتو بالجنة بنتون كوينن تون يات الله سبحانه وتعالى عندي تي دون عندين الدين قصة دون كتفسير القرآن الكريم en fensitino dun ton yiltete ka tafsir Qur'an ko on Allah yirte en fensitino dun ton wa annahu kanko Allah ta'ala to don ya'jabu himo hawo wa yadhaku himo jala wa yaghdabu himo tikka wa yarda himo wele wa yakrahu himo anya wa yuhibbu himo yida oyi kan yakul wano nde o makata nu'minu biha meden gomdini dun do fap wanu saddiqu biha meden gomdini dun do fap bila kayfin ko halda wiigol ko honno non o yiirta ko honno o haaworta ko honno o tikkirta ko honno o welorta bila labi kayfin ko halda e
kayfinnagol bimana ko anda e laddagol ko honno wala ma'anan wana ma'ana yani annana menen nu'minu meden gomdini bi anna Allah ta'ala wonde Allah teddudo towɗon yanzil o jippoyte wayura o yiyete wa huwa kanko fawqa arshi himo ka sengo dow arsi makko ba'inun ko sertudo min khalqi immorde tagore makko ne wona sifa ko nodditiɓe e diina nodditiɓe julɓe nodditiɓe e islamu goo kono naɓe julɓe goy on andi ko ɓe min wi'ata goy wonaɓe julɓe hiɓe noddito ka nder diina ɓe innawo kamɓe Allah no ka woni wo wonaka kammo tun o woni mo ka leydi mo ka nder ndiyam mo ka nder fammere mo ka nder kolorru mo ka nder suudu Allah no woni ka woni wo no ɓen ko ɓe faljuɓe Allah kaka arsi woni Qur'an wi'a ɗum ɗo an wi'a ɗum ɗo awa an a jangi ha faamu ma on feƴƴintinima ko woni gandal Allah ngal hino ka woni wo ko woni wo ka woni wo himo andi kon feƴƴude ɗon ko himo suti himo nande amma kanko tigi himo ka kammu walakin soni la na'lamu en anday kayfa nuzul ko honnoji porta walla ru'ya ko honno o yi'irte wa ila al istiwa sona ton fotondir gongol walal istiwa wona fotondir gongol dum kadi anda ko no fotondiri walal ma'ana wona wi'gol ko ma'ana al haqiqi yankejo lidhalika wonande dum walal istiwa wona fotondir gongol kadi woni ko landiden walal ma'ana wona ma'ana al haqiqi tigi yankejo lidhalika wonande di piyi landa bal skoni no fabidul amra hide yowi fiya keden fa fi ilmi dhalika fi andugol lum ila Allah faade ka Allah qailihi wawludo dum on wa muhihi wa hayindo dum on ila nabihi faade annabajo makko sallallahu alaihi wasallam wala nurad en ruttata bimana en demantisata ala rasulillahi doni laada Allah wala nasifullah epikadi en siforta Allah ta'ala to don bi akthara mimma wasafa bihi nafsuhu buri ko sifori kon hore makko wa wasafa bihi sifori mo rasuluhu ne laada makko bila haddin ko alda e keringol wada kerol wala ghayatan ko alda ka defe intingol wana hanno en na'lamu hiden andi anna Allah no alla laysa kamithlihi shay'un sifa makko ala hay'ihi wa huwa as-sami'ul basir al adillatu an-naqliyah dalilaji eggadi din ka haqqille me awalan laqad wasafa Allah ta'ala nafsuhu gomdi Allah tedduto don sifori hore makko bi sifatin wa samma o inniri nafsuhu hore makko bi asma'in walam yanhana o hadade en few an wasfihi sifar golmo wa tasmiyati e innir golmo bi haden inde din sifaji walam ya'muruna o yamiralen bi ta'wiliha firgol dingoy sakko sansendi aw hamliha marondor goldi famiradi ala ghayra zahiriha haratanano fenyirino fal yuqal eske haqqille no jaba an yaqulande wi'ete inna nano enen idha wasafnahu sen siforimo biha deydo sifaji nakunu wonde haray en laata gad shabbahanahu gomdi en nandintinimo bi khalqihi etago makko ngum fayalzamuna sakko waddo en idan on tuma ta'wiluhu firugol dun sansa fi watanandu eske haqqille no jaba wa hamluha ironda goldi ala ghairi zahiri anabila dino di tawata wonano di feñi no fi watanandu eske hakkile no jabadu la abadan wa in asbahana stay woni e wonti non joni mu'attilina boldinobe nufatan riwobe li sifatihi ta'ala sifaji makko di mulhidina onyotobe fi asma'inde makko de wa kanko awateddungal men rayata wa'ade makambani de al mulhidina ben onyotobe fi inde makko de be qawli ta'ala sabu dalal makko wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi terte ben onyotobe der inde makko den sajuzawna arabe be makano ya'malun saniyan alaysa ene wana liman nafa uriwudo sifatan sifa min sifati llahi ta'ala sifaji Allah din khawfan ka kulul min tasbihihi immorde enandin tingolmo minat tashbihi immorde enandin tingol ene e odo siforali kana wonde o laati gad shabbaha gomdi o nandintini di taho awalan ka aranun bi sifatil muhaddisin sifaji tagore nden thumma khafa rifti hula minat tashbihi immorde nandin tingongol fa farra minhu o doga dun don ila nafli o yaha hande ila nafi o yaha non e riwugol hande kadi few anilugol fe bi mana wa ta'til e boldingol bi mana ko doni dogugol senyini ndo yanoya e ngaabindo inni kanyu ya la siforde Allah no sifori non nani hande tawata mi nandintini mo e goddo go yaha don non hande kadi ha on tigi riwa sifaji Allah den inde Allah den few fanafa ori wa sifatillahi ta'ala sifaji Allah to dum Allah tidin athbataha li nafsi yo tabintinani hore makko wa talaha o boldinadi
fakana hande kadi o wona non kanko neddo waddo dum on bidhalika sabrun don tawakadi chama gomdi hawtindiri bayna kabiratayn hakkunde bakkatuji jani didi molanadi hundum e hundum at-tashbih wa at-ta'til nandin tingol Allah e goddungo bakkatu ko on don kon o hebi e buldingol gol inde Allah den don kadi o hebi oyi watten yilde dina kan wona ko yarete fere mami sikkuno no la abadan afala yakunu ene لا تتاكم من المعقول نجيئك حق اللي جبت إذن أنتما والحالة هذه أو الحال دو أن يوسف أن سفرت الباري أو دو فؤلو دو أو دو تاغو دو تعالى تو دون ديو سفرت بما وصف به نفسه كنكو سفره ولي مكو ووصف به سفر مرسوله نلا مكو مع اعتقاد ونو دي في بقول أن صفاتي ونو صفات مكو دين تعالى لا تشبه دينان دي صفات المحدثين صفات تاغورن كما أن ذات ونوني لنو ذات مكون كدي عز وجل لا تشبه دنان دتا ذوات المخلوقين صفاجي جاتي جتاغورن او يوني ثالثا إن الإيمان عندنا إيمانون إن الإيمان عندنا قم دينغول بصفات الله تعالى صفات الذي وصفه بها صفر قول مودي لا يستلزم وقت تاني دون التشبيه نندين تينغول مو بصفات المحدثين صفاجي فودا ببين بمعنى تغابين إذ قد يلاقوا الحق الذي لا يهيل دسالتاك أن تكون لا تنتو لله صفات صفاج بذات مكون تخصه لا تشبه تولي نندتا صفات المخلوقين صفاج تغورن ولا تلتقي توهورون ديرا فيو معها وندو دي مجي إلا في مجرد الاسم سونا تل دينغول إندن فقط بات سيمبل ما فيكون سقلاتنا للخالق ونند تغدون صفات صفاجي تخصه ديو هيرتوري فيكون هنولاتن للخالق تغدون صفات صفاجي تخصه وللمخلوق نودن تغورن كده صفات صفاجي تخصه بمعنى ديو هيرتوري والمسلم جل يؤمن وقمدنا بصفات الله تعالى ويصفه بها صفر مودي لا يعتقد وفي أتا أبدا فري ولا حتى يخطر ببالي وريتو دي ونا يوهي ميجو كهقل مكو يخطر ميجو ببالي كهقل مكو أن يد الله وند جونغ الله تبارك وتعالى مثلا مثال تشبه نندتي يد المخلوق جونغ تغادو لا يدون أروحي كهقل مكو في أي معنى اونوني هو معنى من المعاني مرد معنى جيني وغير مجرد التسمية سيونا تل دينغول إندنتم وذلك دون لمباينة الخالق كسب سرت قل تقول للمخلوق اتغابب في ذاتي كجات مكو صفاتي كصفاج مكو وافعالي كقول مكو سيدون قال تعالى ولي هو أم لاند تدون فيهم الله كالله دون كو غوتو الله صمد فاندور تيدو كالهون لم يلد وجبنالي ولم يولد وجبناك ولم يكن له لا تناكم كفوا نير أحد هايغوت سورة إخلاص وذلك سورة الشورى آية سابو إيغو ليس كمثله شيء كوني سيفا مكو على وهو السميع كون البصير أو رايكو دوني darsu me o musibbe julbe hara yiltite rewto do ngokku ha wawon faamude